hramu gdje je Hristov grob koji smo ušli da celivamo, ali nažalost unutra nije dozvoljeno snimanje. To je jedna obična kamena ploča, dimenzije možda 2 metra sa 70-80 centimetara. Ovo je kapela u kojoj je sahranjen Isus Hrist. Počela je misa katolička. Svako ima svoje bogosluženje. 4 nacije. Evo, obilazimo ove kapele. Svako od njih ima poseban značaj. Ovo je prva. Pa rekao mi, evo, obilazim ove male kapelice, desno od glavnih vrata, od ulaza u hram Hristovog vaskrsnuća. Ovo je druga po redu i kaže da je ovdje Isus bio bičevan i ko prisloni uvo na ovu ploču može da čuje to bičevanje. Vidjet ćemo, dole ima nešto interesantno. Nažalost, idem na svoju ruku obilazak i nisam bio sa vodičem, ali vidjet ćemo što je ovo mjesto i zbog čega znači.